Ekitabo ky'enfumu eshura ya 8 ebya bwenge. Bwenge tarikweta kandi kwetegereza tarikwimusiira karye. Ayemereire aha mutwe gw'ebungo omu nteeraniro z'emihanda aha rubaju rw'amarembo omu maisho g'orurembo aho orikutaahira nooza omu irembo niho arikweteranira akaruhango naagira ati: imwe bashaija mwe manya nimwe ndikweta kandi iraka ryangye niryeta abaana b'abantu. Imwe abatiine bwenge mwegye okwerinda, nimwe abashema mugire omutima ogurikwetegereza. Muhurre ahabw'okuba ebi naaza kubagambira nibikuru kandi eminwa yangye neija kugamba ebihikire. Ahakuba akanwa kangye kaza kugamba amazima kandi okugamba ebibi eminwa yangye nikyo enuga. Ebigambo by'omu kanwa kangye byona bihikiriire, tibirimu kigambo na kimwe ekikikakiikire nari ekitegami. Byona nibishoborokera orikwetegereza kandi n'ebihikire aha barikuzoora okumanya. Mwakiire okwegyesa kwangye okukira efeeza n'okumanya okukira ezaabu etoorinwe. Ahabw'okuba obwenge nibukira amabaare g'obuguzi bwingi kandi omu birikwetengwa byona tihiine kirikwingana nabwo. Nyowe obwenge, okwerinda nkakugira obutaaho bwangye, nzwire okumanya n'okwetwara. Okutiina Mukama nikwo kwanga ekibi, amaryo n'emyehimbiso, omuhanda gw'obubi n'ebigambo by'okwehabagiza nibyo nyanga. Ninye Mukama w'enaama n'obwenge obuhikire, ninye kwetegereza kandi nyine obushoborozi. Abagabe bategeka aha bwangye n'abategyeki bataho ebiragiro by'oburyo. Aha bwangye abanyiginya bategeka n'abakungu batwara ensi. Abankunda mbakunda n'abataho omutima kunsherura bambona. Itungo n'ekitiinisa ninye mbyine hamwe n'obutungi oburikugumaho n'okugwogera. Ebijuma byangye nibikira ezaabu nangwa n'ezaabu eshemeziibwe kandi ebinyerize nibikira efeeza etoorinwe. Ngyendera omu mihanda y'okuhikirira n'omu tuhanda tw'oburyo ngu mbone kutungisa abarikunkunda n'okwijuza amabiikiro gaabo. Mukama akampanga naakitandika emirimo ye atakagizire ki yahanga. Okwihiira ryona nkateebwaho omu kutandika ensi etakahangirwe. Okuzima etakabiireho nkorekwa butunu. Enshuro ezirikuhimintika amaizi mingi zitakabiireho. Enshozi zitakahangirwe n'ebingo bitakabiireho nibwo naayorekwa. Ruhanga atakahangire ensi n'obwereere n'obugwakuba omucuucu gw'omu nsi ogwabandize. Obu yaataho iguru nkabandiho, obu yaataho obugarukiro bw'okuzimu, obu yahamya iguru ahaiguru, obu yaataho enshuro z'okuzimu, obu yateeraho enyanja obugarukiro, ngu amaizi gatarenga ahu yagaragiire, kandi obu yayoreka emisingi y'ensi. Obwo nkaba ndi hamwe nawe ndi omukozi mukuru, obutosha ninye naabiire ndi okushemererwa kwe, ninyesiimira omu maisho ge buri izooba, ninyesiimira omu nsi eyahangirwe kuturwamu, kandi okushemererwa kwangye kukaba kuri okuguma n'abantu. Mbwenu hati, baana bangye, mumpurire. Ahabw'okuba barikugumizamu emihanda yangye bahiiriirwe. Muhurre ebindi kubahabura, mugire obwenge mutabyanga. Ohiiriirwe n'orikunyorobera, akaguma omu marembo gangye naareeba ategererize aha biti by'emiryango yangye. Ahabw'okuba ndeebire weena abo boine amagara kandi atunga obushongoro ahari Mukama. Konka orikuncumuraho naabasiisira amagara ge. Boona abarikunyanga nibaba bakunzire rufu.